Kanyang laki din! Oy, Manang Delia, si kamot ganyam day taagug-ugot iti kamote. Kunak no asino, nakadumog ka mangamin. Mangal-ala akman iti pangaldawan mi kaninanang. Kaya't ayan ni nanang mo ti agsida iti ugot ti kamote. Kat, iso nga rod ti agda. Anya ngay nga rod. Siyak, mapanak di ta kantina, tagumatangak iti karne asidaan mi. Ay, imbag man ta karne ti sidaan niyo. Saan akayat nilakay ko ti agsida iti ugot akakasta? Nakapili-pili. Ay, da kami. Anusan mi no anya ti adda. O sige, Manang Delia, panawan ka pa'y ditoy. Sige, agugot ka lati iti kamote. Awan mo ti sabali nga agugot iti dayta. Si kalaang tinaanos. Nagkuna asaan anaimas ti ugot ti kamote. Dayjay man akaaruba a feeling rich. Asinaw ti dakdakamato manakaw. Nilyo nila, nanang. Bay amlat tang aguyaw. Nasustansya ti ugot ti kamote. Kita man, 65 kon, ngum napigsaak pay laeng, gapu iti kasisidak iti natnateng. Katuan, mapankantupay agisursur iti tinapa. Aywan gayam, awanen ti sursur ko inton bigat anakaw. Yala anak man ijay sukik abakang. Wan nanang. Yalaan kanto. Nayo naman ti katangam, imado ngamin ti agatang kanya. At dapay ngamin order da di ta abagatan. Ay, nagsaya atin no kasta, nanang. Imadugayam dagiti agur order kan ka. Wan anak ko, naramanan da ngamin asaan adaan dagiti lakok at tinapa. Kalutluto laeng, isu akay kayat da. Matay ito yung niluto mo na si Dani yun nila. Puro mat na rin. Awan mat makita ka sagpaw na karne. Di mo man kiwar-kiwaran akas na. Birbiro kak nga rodya karne na. Awan mat ti mabiro kak nga alyana. Kat no 1/4 laeng ngamin di ginatang ko akarne. Ta iso laeng mat tinakaanayan ti kwarta. 1/4 lang? Unay ka matag. Iso laeng ti kwarta. Agtal na ka man dita. Mga kakitin. Huh, saan na ka makapangan? Karne ti kayat ko. Dahil pa'y kumagat at dati tapa-taba na kahit. Nakapilpili ka. Feeling rich ka man. Ay na, nagsaya atan Delia. Taado ti malaklakwan ni nanang mo at tinapa. Wana na. Iso nga rin nga imbaon nga umay manen mangala iti ilako na kano inton bigat. Imado kano dagiti suki na. Ay, iso nga rin analakati pangpangtid ko kenkwana. Tanaanos nga aglako. Agyaman na kanana. Tanalakati panangilakom iti inak. Wen, tapno mas umadupay ti ganansya ni nanang mo. Di na pa'y matkayat ti sumardang nga aglako. Aginggat ka ba ulan na? Bye-bye amlaeng, balasang ko. Uray siyak ba't kat senior citizens. Ang awan planok asumardang iti panagaramid ko iti tinapa. Ay, ad-adda abo makutak no agtugtugawak laeng. Abayan na kapanimid ka matitalamisaan, bakit? Kat problema ano anya manen ti lutwak asidaen inton madamdama. Ay, guston tinatay. Nauma ako ni tinatay. Nakapilpili kayo mat akabalay ko iti sidaen. Oray dagiti anak na, imaladakin ka man agkarne. Tinapa! Gumatang kayon iti tinapa! Ne. Tinapa! Anya kano dayjay? Addan sa agi sur-sur-sur iti masida. Tinapa ka no. Apay, gumatang ka. Ni mo na nang imanang Delia day taaglakla ko iti tinapa. Gumatang ka kadi iti tinapa alako, Cleonila. Agsidsida kami aya iti tinapa. Nananam day tilakok at tinapa. Saan basta-basta.
Ay, saan agumatang nana? Saan akayat dagiti kabalay ko ti agsida iti tinapa? Ay, sige nga raw, labsan kayaw kainak pa'y agisursor. Unay mo't day tanapakit. Tinapa! Aping agkatawa ka akasta. Kasi mo't ginanang ni Delia. Bakbakatan lang arudan. Aglaklako pa ilang ititina pa. Na, Ay, napiman matabakit. katawaam kit din di bakit? Si Kangay, adayo nga ubing ka ngem iso. Ngem saan mo akayat tagtrabaho, pasadot ka. Sus, nagsao ka manayin. Pudno mat, nakapilpili ka pa'y iti sidaan. Imbag kumamot no nagagat kang agtrabaho. Ala nanang, ita ka lang asumangpot. Apay ang narabyan ka anaglako iti tinapa. Impaibos ko nga may nanak ko. Nakadano nak ijay laod. Ay na, delikado ti marabrabyan. Ay na, nagmayat ti aglako. Taawan ti kakumpetensya ng aglaklako iti tinapa. Sapay kumaa. Taawan ti mang kompetensya ken ka. Asino kumamot nga iti mang kompetensya kanyak. Dimla amumot dagiti karuba. Awanon ti mayat nga aglako nga agisursur. Siyaklaangan tinaanos nga aglako-lako. Ala, umay ka nga rudan nanang, tamang rabiitan. Ay, nakaluto kan. Wen, dinengdeng tinlutok apang rabyanta. Ay, mayat anak ko. Tanateng manen tinluto. Nagsabong dyain mulak akatuday di talikod ti balay. Ison ati pinuros ko nga inluto. Kita manday ta anak ko. Basta nagagat ka. Agbiag ka itapanawin. Ninanang mo, naggagat nga aglako-lako iti tinapa. Si kamat, nagagat kamot nga agmula-mula di taarubayan nyo. Hanggang mas daawak man kadagiti kaarubayaw. No kasanoda nga agbibiyag, idinto tawan mo't trabaho da. Asino akaaruba mi, nana? Ay, dagijay man nga agasawa alyo nila kandanay. Ay, dagijay? Feeling rich dagijay, nana. Aya, tunggal masabat ko nilyo nila. Ibaga na amapan gumatang iti karne, asidaan da. Ay, saan da ka no amakapangan? No saan a karne ti sidaan da? Pangalalaan da ngay nga ta iti igat-gatang da iti karne. Kat inal daw mo't amakitak di asawa na anak kauldaglaan. Ijay atidog at tugaw da, ijarwar ti balay da. Jakman amo nana, no kasano nga agpaiso ti panagbiag da. Ay, sapay nagrigat ti panagbiag ita apanawan. Pirmi nana. No awan trabahom ita apanawan, mailumlum ka iti utang. Ad-adda nga agrigat ti panagbiag mo. Wala na, pudno day ta anak ko nayo. Day to gayam dyan sa ganak nga order ni nanang mo at tinapa. Ay, agyaman nana. Sige, agawid akmatan. Tamapanak agluto iti pangaldawan mi kan ni nanang. Sige, balasang ko. Umay kan tulat ta mangala iti order ni nanang mo at tinapa. Dani, bumangon ka man dita. Bumangon ka dita kunak. Anay ko, mate. Abay, sumipat ka. Di ka mangamin bumangon. Abay, awan materamidag. Bayan naklaan ka nga agultag ditoy. Awanan ti bagas. Asol ko pa inawan. Awanan ti maisang ko. Ne, kat makamu ka mata namang diskarte Siyak ka tiriinga mon. Ni, maangot mo dayay. Hay, Ano dayay? adag prito iti tuyo ngay malaldawan. Unay matsan. Tuyo akatang iti aldaw. Kagurak ti angot na. Sus, makapaulaw. Inak man ungtan day ta adelya. Apay,
Sigurado ka kadi ani Delia ti agprit-prito iti tuyo? Aday ta. Nanang, umay kang tamangantan. Naiprito kong dahito si daan ta atoyo. Wow, lumaya ko, nanakaw. Ha? Nanang, adag tuk-tuk-tuk. Lukataman pa'y tiri daw. Wan, mabiit lang ang anak ko. Ay, asino nga taya ti bisita. Nay, Leonila, balasang ka. Anya ti masapol mo. Imal aldawan nga prit-prito kayo itituyo. Ay, Delia! Ni Leonila day tao. Umay mo man ka sa rita, anak ka. Oh, apay aya, Leonila? Ay, maululaw kaming kinilakay ko ang makalanglang ab iti angot ti prit-pritom atuyo. Aya? Ay, pasensya kan Leonila. Day talang amin ti adda si daon mi. Maangot mi pay aging ga iti balay mi. Kat, kasanungay nga rod ti aramidan mi, no naangot ti si daon mi kaninanang. Madingarod ti angot na. Kasanon, nung naulaw kami kinilakay ko, kat maospital kami. Saan mo't siguro ang mapasamak dayta, Leonila? Awan pa'y mo't tinadamdamag ko anay ospital ang nakaangot iti maiprit-prito at tuyo. Ha? Naarti kayo kit di ang agasawa? Anya? Feeling rich kayo ngamin. Ay na. Saan anak katagari ni Leonila iti imbagam a feeling rich da anak ko. Maruwam damot ngaminon. Naglaing da amang ibaba iti pada da a tao. Ay, anya lakit din ayah dagita akaruba. Imbag kumamot no jak amo nga inutangan da amin a kantina dito lugar tayo. Kat saan da makabaybayad a pulos. Aya, nakaamang iti dayta. Ay nananang, isuda ti pag-iistoryaan da dito lugar tayo. Gapo, iti kina feeling rich da. Imbag lakit din ta saan ta akas ta anak ko. Inong tamdag iti agina nga agsida iti prito atoyo nga imbal aldawan. Ha? Nasakit tinakam ko kinimanang Delia. Ha? Kaabay? Di na pa'y pilpiyan ti isaw-sawang nabalikas. Ne, anyay at imbaganakan ka. Feeling rich tayo kanong. Feeling rich tayo ayan, katsaan mo. Talaga mo't asaan. Ayun, bakit? Mabisin ako. Agsarahon ti buksit ko. Apay si kalaang ayan. Hala, in ka nga rudan agumatang iti kanan tayo. Sapay naglaing ka nga agibaon. Si kalaang mati mabalin ko nga ibaon kay. Yak amo no kaya't dakpay apautangan dagiti kantina. Na, nagado akan tina mabalin mo apagutangan. Inutangak nga rod aming idan. Anya? Sing-singiron dakpay kit din angam awan pagbayad ko. Ay sus, kasano nga rudan nga eh. Sika ti pagdamagak iti dayta. Kasanon nga'y lakay, kat awan mo't kanin tayon. Sapay saan abasta-basta ti kayat yu asidaan. Ay sus, matay tayo na itibisin no kasta. Itulok mo mat. Ah, ay kasaan na? No kasta nga rod, ingkag trabaho. Nakailad ka mo latangaminan nga inaldang. Gaputan na ipaibos ko manan jay lakok at tinapa, gimatang akbot iti naibas asidaun ta anak ko. Anya day ta ginatang mo, nanang? Lechon amano, kayat mo day tao eh. Ay kat, nanang? Kastoy, tigunggo na tinagagat a tao. Pudno day ta, nanang. Delia, aguray ka anak ko. Kaslad na tao ijay likod ti balay. Ha? Aywan, sino di manggawgaw at iti sabong ti katuday? Bigbigam man ang naimbaag. Ha? Di mo't Leonila? Ni Leonila, ti kaaruba ta ako namlano asinaw.
Agsid si damot gayam iti sabong ti katuday. Ha? Ay, impakada na ang mga la iti sabong ti katuday, Maw. Kano si kan sa tinagimula iti taita. Awan mo timpaktakada na, nanang? Na, ang kita man ni, idi nakaalan, nagpartak api manaw. Ha? Timmalyaw pa'y dito eh. Kuna na siguro asaan taan nakita na ngala iti sabong ti katuday. Ala, bay amon anak ko. Delia, ambum ka no sa dino ti ayan nilyo nila ita. Sa dino, nana. Ay na, adda ijay barangay hall. Taim pa barangay, dagiti nakautangan na. Ay, nagadukat ti nakautangan na. Ha? Ay, kaasimot Ay, kunamlan asino nga main abak nang. Kat no nakita mi kanina nang agaw-gaw at iti sabong ti katuda ijay likod ti balay mi. Makita manday ta nga aramid na. Wen nga rod, nana. Agsid si dadamot gayam itinatang. Ay, una yung nabanog ko ang nagpalpala iti darat. Oh, bakit? Kapaya kas tatirupam. Umiisem ka kaditad ng trabaho. Para kiwar iti simento iti construction ko naman. Impa barangay dagiti nakautang. Anya, abay. Sa anak mo't ngamin ang nagbaybayan. Si kaman ngamin. Iso anas ka, nagtrabaho ka. Ah, kit magtrabaho ak lang arudan. Anya ti panag ko na maya. Italaang mat nagtrabaho ka. Idi pa'y kumaatap no saan tayo ang naurnungan iti utang. Ay, bakit mabisin akon? Anya ti masida? Napanak na galay ti sabong ti katuday amula ni Manang Delia. Iso ti sidaan tayo. Saan kang agpili-pili? Ha? At pilpili ak ayamat. Nasustansya tayo tabakit. Ala, inta mga na. Aglako ak manon iti tinapa. Rugya kun dito iti agpukaw tapno malakok amin dagito iti tinapa. Tinapa! Gumatang kayon iti tinapa. Nana! Nana! Oh, apay yun nila. Inayaban nakma. Gumatangak nga rod iti lakom, Nana. Agsidsida kayon iti tinapa? Isulaang ti pakaanayan ti kwartak, Nana. Ay katmayat mandukas ta. Ay, manayunan ti sukek. Oh, manutigatanga. Yun nila. Sika ka di dayta? Ay, un manang. Siyak day to eh. Anya ti aramidam di ta kakamot dyan? Kuang, agugutak man iti sidaan mi, Manang Delia. Kunak man no saan kayo nga agsidsida itinatang. Agsidsida kami itan, Manang. Umay kamat at agugut ka. Ay, si kalaangan. Tasyak tumot inton maminsan. Ay, awanan ati maugot mo. No umayak pala agugot. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Lucky Din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Miriam, adda ni ading mo ijay, berberokan na ka. Apay man nga tan. Alaing kakasaritan. Amumlatan ano anya ti kasapulan jay nursing akabsat mo. Ay, saan tayo pa'y matanagsweldo? Ited mo aja na batbati akwartam ditang. Pamasahik lang tada ditoy. Ha? Anya ti kayat na asawan? Magmagnaak nga agawid? Apay Aileen, anya ti masapul mo? Kwarta didak mo't inikanda na ng kuntatang iti kwarta. Kat no kait-itad ko lang kan ka, edi naminsan nga aldaw. Ado ti binayadan mi.
Nalakaayamat ti ag-eskwela. Aguray ka. Karibriban mat day tabuok mo. Ay, tila madmadlaw mo mat manang. Inlibre na klang, barkada. Kundi cutics ka pa'y. Katsyak, napudpod day ti kukok, adyak pa'y mapalinisan. Inlibre na nga ro, barkada. Sige na, manang. Ikan na ko ni ti kwartak. Kastalaang ti ibagam. Naglakan ti panagdawat mo iti kwarta. Tapnoan mo, mabayag pa iti sweldo mi. Ay, sirmon manan. Sa naktupayan nga agmerienda. Tapno adalaang maitid ko kan ka. Apay nga mintag, papaadal kayo. No di yung matgayam kabailan na gastusan. Oh, atoy, limagasot. Inutam da ito'y, taisulaangan tinabat-bati a kwartak. Pang may sangal daw ko lang da ito'y Ay gat anusam Ay, inak man laangan. Ay, inala nalatan dya kwarta. Timma naman, adi pa'y nag-thank you. Ay, awan pa'y ganas a papaadalan. Ijay ta kumamit kantin amangal daw itang Miriam. Dito yakon unag ti classroom ko. Adabalon ko. Kan may sa, awanan ti kwarta. Ah? Ay na, nagrigat ti adda pagad-adalan na niya. Ay, naku namon. Third year college pa laang ni Aileen. Ang nagadun ti gastos ko. Apay, si kalaang ayat timanggas gastos kan kwa na. Ay, anya ngay nga rod. Lakay magtan kan bakit dananang kan tatang ko. Ay, sapay kumaata makagraduar ni Aileen iti kurso na nursing. Adon, arigat ko kan kwa na. Iso ang masapol ang makagraduar. Ngamin, idi may dimawat iti kwarta kan ka. Adda nakitak alalaki nga agururay kan kwa na. Agpadada iti uniform. Kasta ka di? Idinalpas mo nga inikan iti kwarta. Nagkuyog da nga imadayod iti eskwelaan. Ay, padasen na ti maki-boyfriend. Tamakita na. Nanang, apay asikati agin innaw. Ningay Aileen. Ay, agree-review ka no, anak ka. Awan lang arudan ti inararamid na idisimbangpot dito'y balay. Ita, sikapay lang ang taagin naw, nanang? Bay am asyak tiagin now. Nalakalaang ba't da ito'y at trabaho. Mabit lang, tay nakayaman. Di pa'y tumulong ka dagiti trabaho dito unag ti balay. Wen, sumuro tak iti picnic tayo. Basta umay ni RJ, Iso ti partner ko. RJ Gayam, Aileen, husto daytan. Bye. Basta bye. Ada nga min dito ni manang kung anagungat. Bye. Ingka aginaw. Manang, agrib-review ag. Ha, agrib-review Gayam, Kat no makitel-telibabad ka dita. Dinanang tinagluto. Ita, isupay lati aginaw. Anya lang ang aramidam no sumangpat ka manipod iskulaan. Mangan? Ha, sige. Ingka aginaw. Sige. Mapanakon. Ay, aguray ka. Asino gayam di RJ nga ibagbagam a partner mo? Ang nakwa. Gayam kumat Ay, di mo kunaan. Naore pan nakigayam kat bawalam pay. Manang. Friend, nakasale da ita ijay mall. Makalawas ang nakasale da iti 50% discount. Mapantain ton Sabado, kaya't no. Ay, si kalaan ng timapan. Awan kwartang. Ay, unay mo din. Tunggal awisan kang awan kwartang. Talagamot nga awan. Tisweldok. Alaan amin ni Aileen. Ay, nakas kamo la pamilya doon. Anya nga tano makiasawa kan. Makiasawa mo't asasawang. Tapno saan kan nga agmay-may sa akasta. Ay, saan akon ang makiasawa? Tabakot-akon. At danto pa'y ko teacher tayo ang makiasawa. Pagadalak lang ng Jacobsat ko. Kalpasan na. Anya ti mapasamakan ka, no, retire kan. Asino ti mangkadwakan ka iti panagbakot mo.
Ay na, jak pa'y pampanunutan day ta. Tamabayag pa'y mo. Ang mapasamak. Kat kasanungay no saan ang makalpas ni ading mo iti kurso na. Kat makiasawan. Ay, jak laam mo na panunutan. Iso ang makiasawa kan, friend. Narigat ti agbalin, abaa. I love you, Eileen. Diyak ka ba ng tagbiag no awan ka? Oray syakbat Jay, theme song ta. How do I live without you? Ag-asawa ta ko man. Ay, saan ang mabalin Agungat ni manang ko. Agungat magdagiti naganak ko. Ngam kasanungay matirik nata. Ay ayatan ta ti maysa kan maysa. Agan anos ta pa'y laeng Kaya't ko ang makitkita ka akanayon, Eileen. Kat agkit kita tamot akanayon. Eileen, agtaray talaan. Kasanungay ti panagadal ko. Adun tinagastos ni manang ko. Kas matlaan kanyak. Adon ti gastos dagiti naganak ko kanyak. Ngam, kasanong tirik nata. Sige, panunutak pa'y anaimbag day ta asing-asing mo. Promise panunutam analain. Miriam, Rabing, apay ngay tawan mo't laengan ni ading mga Eileen. Ha? Awan pa'y, nanang? Kunak man no simbang putan. Awan pa'y mo tanak ko. Padasang man nga awagan ti cellphone na. Mabit lang nanang, tawagak. Anya ti kuna na. Ay na, saan ko ang makontak ti cellphone na? Ha? Ay sus, napnapanan ngayon ni ading mo. Ay na, paungatan nakmananday di ataw. Di naman nga rin i-text kan ka. No danas kan nga aramidin na. Iso amarabian. Wen nga ruhod nanang, inton kwan, dumawat tumanan iti kwarta. Ay, gastadora day di babae. Saan salaang mo't adya pa nag-eskwela na tigas-gastusan na. Lam, dito tapaylaan balay ni uncle ko ang makigyan. Ngam, saan natangata mabirukan dito ni manang ko Miriam? Saan? Saan arumbang ang matanagan ka? Ay na, amangan no pa nak ni manang ko, no makita na. Kastamat dagiti naganak kanyak. Saan da ka mapakawan? Gapo iti da ito nga inaramid ta. Ngam, ay ayatan kamot ngamin unay-unay. Wen, RJ, talagamot nga ay ayatan ta titunggal maysa. Eileen, saan tan nga agsina? Till death do us part. Ipapublic service kung saan iti radyo ni ading ko. Tani, saan mo tin anagaw awid? Sa dinungay, tinapanan na. Ay, Jack nga rod mo. Ay, nag-report kami pa yan ije police station. Yung amom, no adda ka kastang agpukaw. Sigurado, nakitaray. Kaya't mo asawan, nakitaray, tikabsat ko. Wen, saan mo nabirukan? Ay na, amom ka din naman tinagastos ko kan kuana. Amok asaan abasta-basta ti agpaadal iti nursing. Uray la sa anak nagmerienda. Tapno lang nga da allowance na. Wen, amok dayta, friend. Jack pa yun makagatang itibaro a sapatos ko. Kas makita mo ito. Ni, pudpudan kita kong to'y sapatos ko. Sige, isangit mo lang iti sakit kinakon mo, friend. Nagbakbakit at abalasang. Ayat ko lang mapaadal dahil di akapsat ko. Tay narapaap ko mat amadaan iti nurse, iti pamilyami. Isungarod ako nakken ka makiasawa kan. At dapay nga tamangayat kanyak. 40 kon, bak ako nada. Ay naing ka man agtiramos, tamadlaw ang nagsangit ka.
Umay kan itakot, di baro a principal tayo. Jak pala kaya ti sumango. Tapirme ti panagladladingit ko. Siyak ti makamu ang makisarita. Ay na! Ang sakit ti ulok amang pampanunot. No sa dino ti ayan ita ti kapsat ko. Ay nagawid tulat ta dayjay. Saan mo ka di unay apang panunutan? Nakitaray kanugayam ni ading mo, Miriam. Ay, day tamot ti amok ngay naramid na. Nanaang. Ay naanak ka, umasyanak ka. Kasi katibang papaadal kan kuan Adon, tigastos mo kan kuan Wan nga ruwad, nanang. Ay, sayang, dagiti nagado a kwarta nagastos mo, anak ko. Imbang kumlakuman, tanda gastusem intun bumakit ka. Wan nga ron, nanang. Iso nga isa ganaak, ti panagbakit ko. Una, tawan mo't asawam. Awan sa mo't ti planom ang makiasawa. Agbaak kan nga agnanayaw na nakaw. Ay, nanang. Kasi nuntunga ay tikadkadwam inton bumakit kan. Nanang, di nakman pa'y pagpanunutan. Ay, makaamon to ditan. Friend, aday bagakan ka. Ay na, himay ka kumata na meet mo di baro a principal tayo. Nagguwapo si ka. Gaputagwapo, kasta unay akilig mo. Pampanunutek nga ruod nga agbagay kayo. Ay, agtal na ka man. Kano baro pa'y gayam? Agpada kayo, baak matlaeng. Tila ibagbagam, friend. Ay, di nakman isuron-suron iti dayta a principal, ta nakababain. Ni, anya ko matidakis na nga no da kayo tagkatuluyan. Mamit mo to ni Daddy. Daddy! Daddy, ti awag mi kankwana. Ay nakay kayat naman si ka. Daddy Principal. Awan pa'y tidamag mo no ayan ni ading mau anak kau. Ay nananang, di nakman disturbuan. Tagar arami dak iti lesson plan ko. Nabayagan nga awan tidamag tamay papankan kwa na. Makaamumutan iti biyag na. Basta siya, agarami dak iti lesson plan ko. Tanarigat ti maungtan. Ungtan nak ni principal. Apay, adaya baro a principal yaw. Winanang, padak kanumot lang abaak. Ay, nagado kayon aya abaak. Anyangay nga rod, no kasta tigasat me. Madanagan ak parakan ka anak ko. Tanay, bakit ako? Ambo kasi ka ti mga sikaso kanya kinto nagkabawa kaon. Kanyak ton maibabati sa pinkaw. Anong kasano ka nga ino bumakit ka anak ko. Ni nanangan ay. Tila pagdandanagan niyo. Ay jak mo't kaya't bumakit ka akas laka kaasi Awan tuman lati mangisubo iti ka naman ako. Mabayag pa'y dayta, nanang. Di kay kadiag dandanag. Miriam, umikan, agigiddan tayo nga agawid kada sir. Asino aser ti kadwata? Ni Daddy Principal, Ah, baro jay lugan na sika. Umikan, tamakilugan ta. nakababain mo't Ay sus, pagbainam ko ma, kat isungat ti agay ayam. Ala, umikan. Hindi na paniguyod. Dadyak pa ilan naala dag ito'y librong ayawid ko. Excited ka mo't launa. Ay dito yan ti balay ni sir.
Dayta na labaga ti gate na. Amo ko ti pang birbiro ka ka. Ha? Ay, wan asar. Anya ngay Miriam. Maudi kan na itulod ni Sarah. Wen tadayo pa'y matibalay mi. Bye! Agyaman aksa. Bye, friend. Awan ang yaman na. Narigat ti trabaho ti teacher. Yung apay nga datayo pa ilaang dito eh. At daytaan, igasat tayo, sir. Sapay ka atuan ka ti teacher nga amok. Nalakayan kan na makatanda. Kasla kumakan ka, sir. Kasmat kan ka. Nagpaadalak namin iti kabsat ko, sir. Iso ang nalipatak tinakiasawa. Ang daksang gasat. Tanakitaray mat de papaadalag akabsat ko. Kasta ka di. Wad, sir. Iso aday tamot ti frustration ko iti biyag. Sana bale. Tasaan ka matngagmay-may sa abaak. Adaak. Ado tayo. Sika talaga, sir. Katap na magsayan ti baak. Agasan ka. Anya? Naangaw kagayam, sir. Sa anak nga gananaw. Ma'am Miriam. Aday daddan. Iso ano at damat triknam kanya. Sumbatan ako. Sige, sir. Ibaba na kon di tabatog ti balay ni. Ikanak itinaan-anay apanawan nga agpanunot. Sino di nakakutsyan ang itulog kan ka, anak ka? Kuananang. Jay principal mi. Ay na, intulod nak dito balay. Ay kat pinababam kumaatap no merienda be. Saan matan abin ba? Ay, amuyo nanang. Ay, nakla atak itimbagana. Apay, kanya timbagana. No kayat ko kano, agasawa kamin. Ay katanya ay tikunam. Ay kat, imbagak apanunutak pa'y anaimbag. Narigat mo't nuwan ko nakadagos. Manuti tawon mo ay anak ka. Ay, basta, nanang. Ay na. Nagwapo gayam ni sir, numingmingam anaimbag. Ay na, kasla umis isam dagiti mata na. Kasyan na kuma. Awan igatang ko iti gatas to'y anak ko. Ay, dandani saan ka pa yan, anabigbig, Aileen. Nagbakatan tilangam. Apay adito'y ka nga umay dumawat iti gatas ti anak mo? Nilakay mo ngay? Awan trabaho na. Anya ita. No nagadal ka kuma anaimbag, di saan ko maakasta ti mapaspasamak kan ka ita? Ay, saan aparaan anak? Kan paraw awer ti aramidam laeng. Imbag kumamot no addamas no atrabaho jay sadot nga asawam. Manang. Sino na ita bisita, mami? Ay, dayto jakabsat ko nagrigrigatak a pinapaadal idi. Awan kano igatang na itigatas. Ay, Daddy, ada kwartak, ngamjak kaya timang Ted. Iso apagawid akon. Pastre ka mo. Di ka lamas yan. Aileen, umunag ka. Umay ka mangan. Agyang anak, manong. Baak. Kunam kanyak idi. Ang nakaasawak iti gwapo a principal. Kas makita mat. Kan, saan kami nga agrigat apulos. Ta nakaadal kami. Anya lakit din ti panagpampanunot mo ngamin, Aileen, ading ko. Ay, agpanunot kayo anainbag iti asawam. Tapno saan akasta,
nga agrigrigat kayo latan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Lucky Dane. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Agring kayon, aldawan! Awan, ti mapasama kiti biyag tayo, no kasta maaldawan kayo, matabumangon! Nakaring kami. Masapol pa yayang agpukaw ka. Uray lamang ngagdag iti karuba. Naikat aggunay kayo nga rudan ah! Ay, agmurmuray kami pa'y mat-ananang. Agmurmuray kay di kusina. Inkan isagana di isaw nga ito no tayo. Ay, binigat lang. Nakasta di aramidan tayo. Oh, agreklamo ka? Kano isuda ito di pagbibiyagan tayo? Ala, ingkan. Anak, tamnusarin nga umatidog ti tungtungan. Kababain ka dagiti karuba. Pag-ngiw-ngiwat manin inanang mo. Oy, Domingo, anya nga kaya aramidam dita? Nakatugaw. Saan ka mabalin nga agtugaw? Tadanas ka nga aramidam. Ingkan arunan jay uging a pagtunuan tayo, iti ilako tayo nga isaw. Madamdama mo ta. Nabambanuga ka nagtudok. Pag inananak mo ta. Ay, kaya't mo asawan? Aginanaka? Pues, aginanaka mo tamangan. Ay, unay kid din na ya. Imbagtasan ka mabambandog nga agmalmalam nga agong ungat. Kan agibabawon. Ingkakideng, nagado pa'y lasaom. Day, nagsapa kayo, naglako iti isaw, maray. Amo mi nga mi, nagumatang kayo, maray. Ay, paborito mi kanila kay ko na ito isaw, ala ko yaw. Ata nananam. Oray pa di sausawan aso kayo, maray. Sumamit nga umalsam. Manungay nga ruti katanga, maray. Ala, ibagamon, tas ikati umuna alakwa. O sige, pay-pay. Saan kayo sumardong agpay-pay? Anyamot na nanang. Nabanog ako ng agpay-pay-pay. Nakarikreklamo kamot nga obeng. Kat sa nakmat nga reklamo tunggal dumawat ka iti allowance mo. Ala sige, pay-pay. Mas na iti isaw ah. Pay-pay. Gumatak man iti isaw, gay. Gary. Oh, lakwamon ah. Oy, gay. Oh, anya ti katangam, Gary. Day tala ko yung isaw. Mano, nagpugi at talaga ni Gary. Makapain lang. Ay, makainanamot lang ang datao. Agasam ta nagmalmalam, mapanang isagana tayo tilako tayo nga isaw. Agreklamo ka? Nagreklamo kaya? Oh, apay, anya tikat katawaan dita cellphone mo? Awan, nanang. Kateks mon samot tanda di agari, ha? Iyo, saan mo't nanang? Man anong kumano at nakateks na? Balasitang mo't ng tanak mo. Normal nga dagaram kan kwa na ah. Apay, kaya't nanti mga asawa? O sige, makiasawa ka asaan tayo nakagradwa. Taglako kan tumat lang iti isaw. Tila'y bagbaga ni nanang. Pwede matibagbagak gay. Iso asay saya atam ti agadal. Ay bumaknang kayo nga agasawa. Tanagagat kayo nga glako iti isaw. Ay kat mayat ano kas tatata. Inal daw kayo nga glaklakaw. Kasapulan mo't nga mindag iti ubing ti allowance, tata. Sa bagay. No saan kami nga glako? Saan kami nga agbiyaga sa nga pamilya? Ala, agring kayo na. Agluto tayo iti ilako tayo nga isaw. Ay, bigbigat nagpukpukaw ka. Di ka lang mabay, nakasla kakawitan, nga agtartaraok di tabig-bigat. Kasano, nagrigat kayo aringan. Masapon nga agpukawak sa kayto agring.
Nakaring kamin. Sana na masapol nga pukaw ka. Riinga mo, dagiti anak mo, tatumulong dangag trabaho. Nakariing ako, nanang. Nasaya at mat, gay. Riingam dagiti adding mo, tagtitinulong tayo nga trabaho. Uy, anyakit din ni nanang niya. Bigat ay sumanaw. Sana rin tag cellphone teraramidam. Bawal ti cellphone, nagtrabaho ka. Gay, mabit lang. Oh, apay, Gary. Inururay ka malpas ti klasem. Tapay, mat. Agiddan tang agawi din to matamtama. Itulod kay di balayo. Ay, saan, Gary? Sana mabalin. Ha? Apay ngay. Basta sana mabalin. Nagdaka di kabutang mo. Kuha. Itulod kay di balayo. Tagumatakak pa ni tilako yung nga isaw. Ay, isaan? Saan, Gary? Tanak ni nanang ko. Itulod ka lang, mat. Anya ko matidakas di tangay. Panunutan da, agar-aram ka kanya. O di mayat. Tagaramak at talagakan ka. Ay, sanak pa yung makiar-aram. Agadalakpay. Nag-stricto mata ni nanang mo. Sapay crush ka talaga. Sige, Gary. Mapana ko na. Taiman, para di sumaron ang subject ko. Among ka di Mare, jay lakay abaro akaroba tayo. Anang itaray iti balasang. Amom day jay. Ay, mayat adang danay ta achismays. Ay nga maguray ka pa'y amaray, tanay. Nagadun ti aggatang itila ko mga isaw. Itenggampay ba't ko ti ichismis ko kan ka Mare. Kabarbarulaang day nga istorya. Mano ti katangan yung nga isaw? Ay, sige, gulpin yon. Ay, kat mayat, ano gulpin yon? O sige. Ay, ang yaman na. Namin ano na nagsubli-subli dito yung lugar tayo dahil ta Adam Truck. Ngaro, napunong iti darat. At dan sa matagpaparamid iti balay na ditaw. Ay na, sigurado adakkel abalay day ta ipaaramid da. Sigurado paliiuman mo asinaw, ti agpaparamid iti balay na, ta sumrekak manakarpintiraw. Ayun Gapo iti rigat ti panagbiag ita, manmanaw ti makaparamid iti dakkel abalay. Malaksay no ada trabaho kan negosyom. Mabalin ang makapaaramid kay tidakkel abalay. Agpaaramid ka lang arudan iti balay, day pa'y basit? Kat manuta yung agyan. Kat, sika ano kayat mo adakkel abalay ti iparamid ta? Nagrigat alinisan. Nagaduti anak mo nga agsisinublat nga aglinis. Oh, siyak pa ngay, Anya sika, nakangiwang-iwat kan tubay. Kabayatang nagtrabaho ka, sao ka sao. Ay nalakay, kastuya ko na talaga. Sige nga rod bakit? Dakkel abalay ti iparamid ta, tapno mapnag ka. Adda kwarta ta apagpaaramid talakay. Nakabangko ti kwarta tayo. Kan masapul analaing dagiti alak akarpintiraw. Jak kaya ti sinsina na trabaho. Tataguryaw, mabalin ka ding ayaban ka nga garamid iti balay me. Ha? Agparamid kayo iti balayaw kunam. Wan tata. Ay no kasta. Da kayaw ti itultuludan di damtrak iti darat. Wan tata. Ay na. Agpabalay kayo gayam iti dakkail. Ay na tata. Marmarban di balay me. Ay katuwa na. Kaya't ko ti agtrabaho ka da kayaw. Da kayo matanti makamo nga gayap ka dagiti kakadwa yung agtrabaho tata ha? Ay na. Adu ati mayabak. Sakpay mati kunam. Naglaklakay ang akarpintero. Adu ati ambaw ka nalalay ng akarpintero nga ayabak. Gay, agpapaaramid kayo gayam iti balayo? Wan, auntie. Ni, nagdakkel na balay ngay? Isumot nga minti kayat ni nanang. Apay, ado ti kwartayaw.
Basit lang, auntie. Aga semmet ngamin ta inaldaw ti panaglakoyo iti isaw. Oh, di nakaurnong kayon iti pagpabalayaw. Lakay, ayan ni Gay. Nakariin ka din? Dagiti abding na ngay. Itay pa yan nakariing da. Saanin na masapol ngagpukaw ka. Amudan ti raramidan da. At dadan di kusina ngaglutluto iti lako tayo nga isaw. Sanak mo ngagpukpuk ka Kat nasaya at matnukas ta. Talaga adyak kaya ti agpukaw. Sakto pa'y. Nagsapak ang nagriing. Lakay, dandani malpas ti ipapaaramid ta balay. Ado akaro ba ti mas daaw. Nangalahan tayo kano iti kwarta tayo. Mas daaw da? Kat makitkita da mati sakripisyo tayo? Amuda, ti ado arigat tayo ngaglaklako iti isaw. Bakit? Sumardeng man dagita akakaro ba mang question kada tayo? Hello, Gary! Kumusta? Namiss na? Namiss ka man! Kunak man no ada kay di kusina, ha? Gay? Adalaang kay inawag ko, nanang. Apay, asino day ta lalaki? Ang yamat ni nanang. Apay nga pigsaan. No asino ka man akaing inawag ni Gay. Ilipas na pa, iti panagadal na. O sige, agong ungotan ni nanang ko. Bye! Manipod ita, maiparitan ti ag cellphone kabayatan nga agtrabaho, ha? Tilay parparit yumat. No trabaho, trabaho lang! Saan arumbang alaw kan iti kalukwan? Awan pa iti makinin naram, nalawag, Gay! Tatang, api na kay si stricto ni nanang. Balasang akon. Ngam din na pa'y kaya tamaki-boyfriend na. Kaya't lang ni nanang yaw makalpas kayo iti panagadal yaw. Amin na barkada. Adan boyfriend da. Siyak lang tiyawan. Kasla kayat nakamabakutan na balasang. Uy, manupay lang titawan mo. Mabakatan na balasang asasawam. Agadal kakit de. Kaya't ko lang mo timadaan iti inspirasyon. Dahito iti panunutan yaw. Kabayata nakabalanda kayo apagadalan. Agadal kayo kitdian na imbag. Patsin nyo ti bagbagan ni nanang yaw. Awan pa lang ti makinin naram. Uy, manlangan. O sige, agluto ak manlangan iti isaw. Kitab, nalpasan day tabalay nga inaramid may. Balay gayam damay ladayta. Na, itam lang amaw. Nangalaan da ngay nga tay ti kwarta a pinagpaaramid da iti dakkel a balay. Ket no aglakla ko day ti isaw. Day talaang? Nakaurnong damot Addan sama dingar aramiden da. Ah. Dengay kunkunada nga illegal. Ay na, si Kamet. Tilay bagbagam. Amang ano naglako da iti maiparit a droga. Wano, nag-hold up da. Ay na, saan da maramid day ta? Ay kunayo tada kayo ti karpentero di tabalay da. Ay, aggagat kamay. Saan aday tamang pirpir di iti pada matao dar aramiday. Nanang, nagkapuak di ta kantina. Kat, iwarwaras ni kumarim alaling, anaperdi ka no dagiti laklako tayo nga isaw. Ne, apay ngay, kat awan pa'y matikas ta reklamo kadagiti customer tayo. Diyak man amo, naapay akas ta ti bagbagana, sapay nagado ti agdengdengag itis istoryaan na. Ay, per dyan na tayon samatan. Kasta talaga ti aramidan na, nanang. Ngam di question, apay per dyan na tilako tayo. Idinto tag kumari kayo. Awan mo ti amok abasol ko kan ko ana Nasayat mo iti. Takanayon pa nga umay gumatang itilako tayo. Ay, madiday tang aramidan na. No kasta, awanin ananang. Awan ton ti umay gumatang kada tayo. Nek, papanan ngay jay delivery van. At damot nakasurat nga appliance. Ay, iso day ta jay deliver iti appliances. Na,
Nagturong matiti balay damayla. Kaya't nasa wine. Appliances damayla di i-deliver da. Nagpintas, kan nagdakkel ti balay da. Sakit kompleto da pa yan kadag iti appliances. Nagagit da nga maid. Madailigal nga aramid da gita sa nga pamilya. Ay unay kataapal maun. Apay ko mga umapalak ngay. Idi pa'y lang ay bagbagam nga da illegal nga aramidin da. Ang mawan mo't pamanagnak mau. Adda nga road. Oy, no kayat mo arumang ay mo't ipanagbiag mau akas kadakwada. Agtrabaho ka mate. Agagit ka. Sana day tamang pirpir di tar aramidem. Anya kalakit din aya. Ay na, natungpal mo't lang ti arapap ko, amadan tayo itilugan. Kasano, nagagat ka ngamin, lakay. Mabit man lang, denggak man anaimbag ti andar da ito kagat-gatang talugan, bakit? Amangan no agtagtagain na paklang. Oh, Ay na. ano ka di, lakay? Mabit lang, idapagpay. Andarak manan. Ay, papantakit din, iji papananta, lakay. Ah, Mataktak ta. Kani, ado pa iti bisitaan ta a brands ti paglakwan iti isaw. ayun gaya man niya. Ay na, nagmayatan ti kas ti alugan. Naglamiis pa iti aircon na. Ay na, naglagan naman ni Huway. Ay, sa anak mo't lata nagbaligi anang perde iti negosyo da mayla. Ado mo't lata ti customer da. Kan nanayunan pa iti branch da. Hindi mat imbagakan ka. Ngawan tinasayat ang maghanap mo iti panang pirpir di mitipada matao. Kan adda pa'y baro alugan dan. Ay na, lukas ano ti kapartak mo amang pirdi kadakwada. Kastamot kapartak ti isasangbay ti swerte iti biyagda. Isungag nakam kan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Lucky Din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Sila pa kay? Apay, Anda ni kumarim di tarwar. asino ako mare? Ni kumarim alayda. Ay, ni madam. Maestra dayjay ako marek. Ay kat pastra kam taurayan na kijay salas. Agsasarunon sa mga umay da kapaspasyaran, nagiti ko kumarim dito'y balay. Una, tadda ngamin kasapulan da kanyak. Umay da umutang. Naamuan da ngamin, amabalinda nga umutang kanyak. Kan, basit ti interes na. Ay, kita am nagiti papautangan balay. Nasisingpet, kan nalakaasingiran dagiti umut-utang kanyak, lakay. Saan ka kadi amadanagan? Kumare! Nagbeso-beso tapay. Wala. Ay, kumare, nagapuak di ta eskwelaan mi. Dagasat ma... Wan, insagana kun tayawat ko lang kan ka. Ay na, agyaman na kumare. Bilangam, 15,000 dayta. Saanon, taamok mat abinilang mo ana imbag. Ay na mare, ikas kunto mat lang ang abayadan daytoy, inton maalak di bonus mi. Awan pa'y siguro ti makabulan, maalak kun di bonus mi. Amukmut kat a good payer ka. Sige nga rod mare inakon. Sige mare. Bye-bye! Bye mare. Ay, mare, kayat kong agbeso-beso taman pa'y Ay na, nag-sweet kat dayto ako mare kon. Aya. Pare, di ba gaman mat kini kumari Celia? Tapautangan nakman mat. Mapankalatan dita balay pare. Adda dita. Pautangan nak nga ta. Apay kiti nasangay. Pitag kumpari ta. Nadamag ko kahit ngagpapautang kami ni kumari. Way, nagpapautang ka dagiti lang good payer pare.
Good payer pare. Ay, kat pautangan na ka, no kasta. Ay, mapanak nga ro di balayo pare. Tamapanak man umutang. Sige pare, tawagak ni Mrs. Kaw. Tayo baga, kamapang ka. Ah, mare, naibaga ka din ni kumpare ken ka nga umayak dito'y balayo. Wen pare, naibaga na kanyak. Iso, Oh, Nene, kwartan da ito yaw awat mo ah. dayta di imbagam kanila kay ko nga utangam. Ah, ay, agyaman ak maray. Ay na, intinag na kan samot ng tilangit. Kasano na ibagam dayta pare. Ay, uwan amaray, intinag na katilangit. Tapno tulungam dagiti awanan akas kanyak. Siguro pare. Ay, maray, agbayad ak matladagos. Saan ka madalagan, maray? Agbayad ak. Silya ba kay? Apay aya. Isardeng mo man pa lang, ti pa nagsibog mo ka, nagiti masitas mo. Tanay, adaman ang bisita. Ay, jak lakat may ibusanan iti bisita. Sigurado, umutang dayta. Kahit dapat ipautang mo yan. At dapay asino aya dayta. Amangan mat no natiwod nga agbayad. Malagip mo ni Auntie Kamarsyana. Saan arumbang apautangan dayjay? Ha? Makiapa no singiram. Malaking kakitanin. Ururahin na kayo salas. Imbagam ko mga awanak Kababayin mo't Amumit na sa uday tabakay. No saan mo asang wine, istoryain na kantong kadagiti daduma kakabagyan may. Iso nga ron ajak kayat apautangan. Takas tati ugali na. Ay ad-addan agumura no saan mo apautangan. Iso nga inggan. Apay, Auntie Marciana, nadamag ko nga mahin nga agpapautang ka. Kat, umay ka umutang, ante. Ay, amukmud kat apautangan, nak. Tado gayam ti pinapautangam. Oh, sakit din nga auntie mo, unti di mo pautangan. Kano nagtiwod kamot nga agbayad, ante? Anya na tiwod nga ibagbagamot. Nagrigat ka kasi nga ron. Apay, pinadas na ko na pinautangan na aya. Saan pa'y? Day tamot timang manggag ko kadagi tinagot utangam? Oh, ulbo dagi jay anagis istoryakan ka. Di mo idapat patyon, Celia. Tasyak, uray no interesam, bayadak. Siguraduan yung agbayad kayo ante. Wun, anyan lakot to na ikamkamang laang akana kun aya. Pautangam to'y antim analaeng nga agbayad. Pinautangak ni Antim Amarciana, tapno awan makunkunana. Iso matlagaya man nakaisa man nagaway. Ngam ne, no saan makabayad? Kahit no saan na makabayad. Sika, ti agbayad. Apay nga asyak tagbayad. Awan mo tinagsaritaan takas ta, bakit? Kung sika ngamin tinang ibaga, apautangak jay Antim. Nyalaki din na ya. Laglagi pam, kan ilistam at iutang na kanyak, kat 10,000. Nagdak ko lang. Pangalangay ti kastagatan. No saan na mabayadan ni Auntie Kamarsyana. Makamu ka sige, tama panak pa'y agluto, iti pangaldawan tayo. Ay na, nagano senda ito yung asawa. Nagswertiya ka talaga king kabakay. Nagagay, kanaanos ka amises. Ay na, bulaan nakmanan ako nak. Kahit kabayatan nga luto ka, nagbuyak may tititibay. Ingatok man nagiti sakak, tapno makarelaksak man mo bakay. Lakay, bumangon ka ditan. Nakatimpla ako ni Tikapem. Ay na, nagmayatan di makarengi ti agsapan o kastoy. Nga dan nakasagana ka pa'y kung pandisal ito lamisahan bakay. Sige kit din, at kapikan. Kalpasan na, agdigos kan. Malaminang agdigos bakay. Ay, anya katidanag mo. Ay, indadangan kan ay, ti pagdigos mo. Ay na, kasta atin nagagit amises. Naplantsak matan, jay uniform mo.
nakahanger ijay cabinet. Kan, dahito gayam. Naisagana kung tibalon mo. Ina, nagswerte ka talaga, mister. Awan makulaking ka bakit? Agtal na ka man. Darasum kit di tagrubat. Tamangan numala daw ka, iti trabaho. Lakay, saan matan alumablabas dito'y balay jay kumarek a maestra? Ni Kumari Maloyda. Wen, hindi pa ilan napalabas alawas apat padaanak alumabas. Tapay ay apad padaanam. Kat pa nagbabayadan iti utang na. Kunana iti nga agbayad adagos. Nay, nimot anti-Marcia na dahil sumungan bakit? Anya nga tatirantana diti balay. Di na ibaga anayunan na dya utang na. Ay, dyan ikanan Ay, ang mga numay agbayad ang. Isiman man kami. Makais-isam. Ay, dinakpilitan nga umisam. Dayta. Good morning, kakaanakan. Good morning, Magkingka, Anday. Good morning ka bakit? Nag-good morning ka lang arudan. Auntie Marciana, please, come in. Ay na, agyaman na kiti panangilukat mo itiri daw, kaanakan. Nagkartilakit tinaya. Nagtugaw kayo, Anday. Talagang agtugawak, takas tamot ti imbagam. Anya ti kaya ti merinda nga, Anday. Ag merienda pa'y, anya pa'y lang ti oras. Alas 9 pa'y lang mat. Di na kunyalaan iti merienda, kaanakan. Sa anak mo't lang agbayag dito'y balayo. Nasayaat mo't. Umay ko labayadan dya inutang ko akwarta kan ni bakit mo. Nangag mo bakit? Awan, nanggag ko lakay. Ay, nasayaat mo't taagbayad kagaya man, ante. Awan, adtoy ne. Awate mo na bakit? Darasay, tama nga, baliw pa iti panuno na. Ay, wan antay. Awata kon. Agyaman na ka. Bilangan pa'y sakbay nga ibulsam. 1, 2, 3, 4, 5. 10,000. 10,500 matan, ante. Wan, interest na, dyan 500. Kunaking ka bakit? Mayat pa utangan ni Antik Marciana. Good beer talaga. Selya, adaban niya rasaas ko kan ka. Ne, anya day ta, ante? Mabalin ka day, nga umutang ak manan. Anya? Nay, apa yung nakigtod ka bakit? Anya timbaga ni Antay? Ay na, kalata si makiti ulok. Anya ya day ta. Kunak, umutang ak manan. Dayta kat tijak kayat. Kay bulbul sak timbayan mo, ante. Ang umutang ka manan. Utangak lang mat dayta imbayad ko kan ka. Mabalin ka di mat ti kasta, lakay? Kabay-bayad na? Utangan namanan. Mabalin mo't Kasano mat ti kasta? Ala mo dya interest na kaanakan. Umay kung tumot lang bayadan adagos. Alan yawat mon kanyak day ta imbayad ko a kwarta. Unay matikas to Saan ka kalingan kuskusila pa kasta ba? nadadtail ti mood ko. Sana balay, pasigurado mo ni Antay, ngagbayad adagos. Agbayad, ngam utangan na matlaang. Kasano day ta? Sana balay, takabagyan mo. Agtal na ka man? Good payer? Cash jay ti good payer? Ni Madam, bakit? Iso dya magmagna ijabal lasew. Ayabam! Ay, sikan din mga yan. Mare! Mariloida! Saan nakaanang nila? Piksaman. Mariloida! Ayawan. Saan natatumalya, bakit? Saan nansamit na kaya ti Kumari Loida? Padasa man ti Madam Loida. Agpili pa ilang mat. Madam Loida! Woo!
Madam! Awan, kaslawan lata ng na. Nay, nag-apuramot tinanag na. Ay, madam! Madam! Ay, kumari Loida! Ay, agbayad kan ay, iti utang mo! Awanay, nakadayaw bakay. Nagrigat mo tan asingirin dyan nakautang a maestra. Ay, no amukla ko ma. Jakon pinautangan idi. Alaba mo. Saan ka nga sumanin na ay? Tadada, pumangit ka. Pumangit ak gayam ha? Ah, Yan lang tayo walis. nay. Pero kam dyan malis. Pagpang-urkuman kan ka? Anya? Kunamlan asino ka agwapo? Ay, asino kumamat ti makaisam? No kastoy mat karigat tag singer? Ay, unay ka na. Yung pangit nakaungit kamit ka. Gapo tag sasaruno amalas ti mapaspasamak kanyak. Malaking kagluto. Ay, dinak man ibaon-baon ngagluto. Tas anak ngagluto. Kita niya kiti ka ng tayaw. Sika! Sika! Sika ti agluto! Nay. Saan na nga ito tudo. Ayun! Napudot ti ulo kita! Ay, basol lagi ta nga agungutang. Asan da nga mo, dagbayad. Dito'y kasalas ang maturog inton rabi ah? Ha? Apa nga yung bakit? Nya kalaki din ay. Anya launa yan, tinadagsin na nakabasulak yung ka. Takasta ka kanya. Basta dito'y karwar. Ala, ingka agluton! Ay, pati siyak na yan. Raman ng tipong tumaw. Ay, nagmayatin tagay. Apa nga eh? Awan pa mo tibanggag ko nga. Timpla iti kape kiji kusina. Ay, naman kitain. Ay, awan mo rin bakit ko magluluto. Ah, anya nga iti aramidam dita. Agtimplakan iti kapek. Siyak ti agtimpla iti kape? Bakit? Kat, asino kumapay nga ay. Syakmat itati agtugaw, taurayak ti kape at timplaam. Nay. Apay nga kastoy mo tin bakit? Siyak mo tin ti agtimpla iti kape? Saludsudam pa lang no apay. Gapo ta sa anak ang makasinger. Nawatam. Ay, laki din. Siyak mo tin ti pagdasalan ti pungto mo bakit? Paray. Nay, baray. Sika man. Abay, baray. Ay, nalipatam sa amin yung tagbayad. Di inutang mo kani bagay ko, paray. Adaya utang ko kan ko na. Anya? Kayat mo asawa, nalipatam ba talaga? Di utang mo? Awan utang ko kan ko na, pare. Ay, paray. Nagkari ka pa iday, ngagbayad ka dagos. Awan nga ruti. Ay, nagbayad ka, wano sa paray? Pare. Apay nga. Kiniluan nak matay. Street day taropam, no saan ka nagbayad? Uhuin pare. Ay na, agbayad ako. Si Kamat. Ay, mana. Ibatam nga ro deta. Kwelyo ti batok pare ha. Tam na makabayad ak pare. I love you, lakay. Ay na, nagbayadan bakit? With matching arako pa ya. Katuan nakasingir ka mo ngaminan. Kahit sana ko na maturog dito yung sala, sinton rabe, ay bakit? Ijay kansilid. Ngam, ijay ka datar. Ah. Agaplag ka pailaan. Apay nga. Ha? Jak pa'y nasingir ni Madam Lloyda. Kanya antim ngay. Saan pa'y matanagbayad? Ha? Mala, siya akong ti para singer. Ay, yan niya laki din nagbalbali ng tibiyag ka. Si kamat gayam di ibagbagada abisita. Kunak no di pagutang ka Bombay. Umaya kag singer, madam. Manun abulan di utang mo. Ay naawan pa'y pagbayad ko. Sige, nasaan ka nagbayad? Mapan ka i-report ka ni madam principal. Kahit mo, tara may na da. Sige, agbayad ak man lang. Siya, nagdasalan ti amin. Kapag ka nagiti utang yaw, salbag kayaw. Bueno, papagayam,
Ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasarita ni Tibiyag. Dito'y drama tayo. Anya Lucky Din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami itingkay Panang Tarabay.